Allah awase ti Allah taala shedanga okunaga adan kunnaga kini borun diga nunga angar himbe batu Allah anya awa bori ngo ayite ma akima akasoma amalika ma adam ma lagara awtin gema karade Allah bismillah in kunna iwotini okunya o mungundinyi bakai patema uma buasara ime kebirin atike kota yirenga kidigano konra a nyonki besu jarabi konga agara kinya ndangi king pakati besu golle jarabu maka kebirin ke kota ina taga honun saganni kata Allah taala Allah be gani besananga kingani besana sabatin denga tung kalle maula kin Allah ya kum kalle amma majazan la haqiqatan kum besi aw gemianna ko la haqiqan di Allah yani maula kinya sawune anda ku ta gamata hilagara o sagani kata ke وضل عنهم ما هم سفهم وندم من رنكاو بكيما إيغانيا إيغاو كين غاران كدنو قل إلا أغو كمودي الله غوا كونن دا قرآن دي ما حبتهم بيغتي الله دي anga da nya lagara kodanga awtin Allah anyi menin sedanga yallin ke buga serawa yallin ke da waraiwa amin batu de angara ho batu Allah tanai anya aho kande ngawo anya honyongi mangawo anya komo sire ngawo anya komo bureyo angara batu Allah idron lagara kodanga awtin Allah anyi menin sedanga nda karawa wamo wanda kala yibe Allah kawatu ma kan Isa ti kodinya kamane Maryam ti kodinya kamane Uzairu ati kodinya kamane Allah walinu ti kodinya kamane Malikarun ti kodinya kamane kasondo sane gidindo yitundo jinundo itu kodinya kamane seresu anyi me andaran kariri andi batu kamane sabra lagara Allah gandi sigini wota Allah anyi me no sedanga oda kirawa ina qur'ana wa masala nanda ago ho konni lagara wonyana de kini maga ho batu kamane Allah halle de katam lagati ambu yingi kewre ama kanda de bismillah ya rasulullah ngotini dangani ngito ati hotna on himbe gati Allah ago kumbatu nga gaturni ko na ngombatu honu kudi aga wan ko ngarjagana du kam bange ji ko ni di himbe ga wa kunu baka munyendi ti fundi ho kari anga gaturni ni bismillah amman ma kona gabatu honunni awa kinga mugunde marana nan taron tagana mukilladi kona gabatu honda ga kinyana kona yagen tagana nangalulladi ngakatirni ni ado kam batu honi aga ngarin tembugundini o hurendi aga kurem bugundini awa ngarin tendi ngakatirni ni kona ngana khambori banna kina khambori golleya ado kam bati honi aga hinun dabarni taga honun do menaga fasayaqulu angandi tirni kuyde makanko de imi gatanda Allah kinyana ina ngotinda afala tattaquna Allah be go kinyana kan takanna kinga kembringa aga na kin sagunya amma garanya gelliganga amma garan tarol liganga amma gari barang ngarin tembaka ampu karantendi anta kannakin Allah amma gari baran kunu baka kamundo nyendi yani Allah wo i neman kono da anna kani koni na batu ana hokka himma manna kanu na kutayin to na amma barakini ka akran de Allah ganda kanda na neman kanda ayo an ngamanya ho sabra andaranya ho sabura ba ka hirma ke ho fam ke sabra Allah hay gara neman ñu go jaate ko na kenya na kada imita Allah yaani bismillah
fadhalikum atiku gollu nyangandananga kinya toni Allah wa kiyana gat qoronditini mangadi kiyani tungu nyime kamanga akuten sugare فماذا kebirenga ngagaturni ni maninni aga tungum balle ken woni mahinga na samunta ko tungum balle manan aya mahinga na garenga anga hon tungum nyima ko na garenga in islam takhrir angu yimit Allah na kusunga kebirenga ayo anga na tungum futa anda garen bangya de qaboni igo harsa gayilana harsa قد كلمات ربك إما برا الله ونو مكان كو أي نندي الله ونو ما برا كينغ إتابة نهاي بكاني مشكلة نهو كايرين قبلان قبيني هنا تانتادو هنا تاباني ربنا كاهرا بو قبيني أباني بسم الله قد كلمات ربك أدي يا رسول الله أنك من كلمان يوم واجب دي يمون كما كذلك على الذين يمون كما كونغا كافر أقول دينا نتكاهر أقول الله قتي من غير جهنم بحاجة كنا ندو سرنا أيوة سربي تحقيق وكندي كندا ين الإسلام يا دي كائن حقيقة annahum atiku kamanunga kunta tongondini sede su taqiga ko kilima di alla garan ko nan ka hugga na balloyenga ak alla fare kenta tongondini de ambu demura ya rasulullah ngotni da hal min shurakaikum man yalli yemmi wa bornundi wa al khalqa aga tagande njobana thumma kem balle anda karagara o sagenna ngare ndi kengi diwa qul an wutuni dangani Allah ta'ala ayana tagandin jopana kem balle awa sagandini kam mogoni kebring aga awa igwa ilana paskara banu kuko imme qirin tikinga nga wundi ndengo himberi inta qirin tikinga paske masa okinga andi Allah tagandini o sakakinga me awundi ndini inta sakakinga ke sawra tanga nda kenko anyimina jagun kidiya kegan bane ahillandi qul angotuni dangani min shurakaikum yalli waga borundiwa kenga awai batana kandana katta tunga angotuni dangani Allah taala ayana kum kandana katta tunga afaman kebirenga yalli bati hombe aga woi batanu kandana kata tungu hingan allai kyan kabanam batiwa ina batu ma on kawana bati honya batu anti batanan kandana la yahdi ay miran ta kandini ma batanu nganda kanda kawana bati fama lakum man amundangani mogombe ado kikiti bure kitini bati hobe abi batanu walla kille na khairin yida ni bugu bitendi ni waran norondi ni ku ni warjaga ni kisin ni tanga on ko wada kenya batwa ma bati hobe batanu nyimana walla kille angana saundi mangana girni mangana saundi ibe ngana yero mangana wurna wutu kamme ngana yirni mangana wurna rondi anyi me ngana awa hore njogai anyi me ngana yage njogai aw taqul kun ngadro amma kata surni mi jango anku ken alimina haytam pakare ngade kan siri batini akhire de ayde komen nanti mandi kama akenda ko na ko bakade kenda ko na ko baka hakre ni menta dugune awati bore batien عمر واكون بن الخطاب والمعمر بن عاص بكر دابان اتيكم وكم بالي مكه ibori wono israeli mi jangi ango hawne o kini gundungule yali na li tabane na businya borge atikima buige no ni giliga kuti bori ndigenta
mi wo ina islamiya ima sakai e go baka kandi na la kanema wulle mu tamu duna businyai o ime jondi aranta businya ninke aranta yana nge o kama yari businya ginga ati gilli ka kuti borindi ken kota miru ina islamiya Senegal mi yoro mena ngade I wodi batte tron ima sakai okay Allah gana borin dukatu hakranti an ga famu yoro jama ke woni ho ha ga ikutin dengadi na sabunya ke wa batuna ga gusine nanta kamane baka bismillah ما يتبع أكثرهم غادي يوم وربطان ihu gabenta do ho bate إلا ظنا maganta ina gigina adoranyimi ida sirun aranyana ndim paba warai kendin kisama warai o kebidenga ina batado kiya bate nga gigini tanyimi إن الظن aywa gikenka لا يغني شيئا anta harbane من suron الحق onda titungum bangede nga o ande sehne yimbe angande hon konni atunga ma ado anga wa konni do nda giyai imbana an wato ni ngi koni wa simmana ngi koni wa giki kundu an da ken ko bane diga men mukana awa an pakar lantun awa luzural ligana ado na ko na addan kana on gini ndabana adi himo ke mo yadi borim batana aho gabe wono dankana on di ma de himbe ga mas sembe dankana ko kai kibran kempo hanan tanode in hakare ni mekitega himbe ga sembe dallenga ken sabatun teni himbe ga sembe bataranga ken ni bataranga o ke modi ke wiranga dangana kunta Allah tana batana ma mo sudi mutlaqan Allah bane batana dangana ko nyoke ma kitabi yang kanton sudi annabi nyum sumaga kifarun sumaga hakrantin su hakrem maga hakrantin su kutundemo Allah tanadi nanti antak mane baka kemo yani me kidya me konni kahirin pakedi agara kahira kunya nan jongi silatana kalle na idangana kunta ma ko idangana kuntai akonni kinyata amma mu'mina khalasin tebe son do menga hagu limanan kaunwa kanga na trindi alla bayina unda lubega ko aranda walangale kinni kendi kebirenga kenna njungi alla ntwanunga minu wa yagetu kendo kenta bana de kenni mu'mina nyimi ay dankana gun bego kemmaga kempiti sikai anga ni ken kamane anda dumi idan ke mo kamma nan to kido ke batte aworni segi alla bani na gundi katam maqamai aw qorno yimme dina sere maqamai sere be yimme agodo ken batade o kame sere wono o ba alla ni bani illa nintai me qaranga nga wala na mo be o kame sere ndakentu yo nanti anga matu kentu yimodi kebirenga ti kenni kahirinye nan dalle yake aye ay untabana intabana parce que ti ken kamane dankana untamaga ti gikenya wa maga kembi de sawabay de mi de sawabay ke digame awono aw kitabundi ngakona koni abi hashim le jubai kenya digameni adu himminu ga digado abaga akenka bo islamin dinan di wo jama be khili al mu'tazila ana kenya di himminu ga la to sunna akenna kunya di ikun ga digamundi hakar lanu tu yentanya na kama sunna dun konum ma adu islamin jama ma ikun tire
anga ho anna dangana kuntu anga Allah ni bane hillandin tay kibida kamoni himbe gani muhalin Allah da mo sugara kentu himbe go ni wajibi ha hakendi o sunatu himbe go jaizu ha hakendi o sunatu tanganta kentu kebire nga tan kahiri ay o suranda kentu serebe ga makara anganta kentu serebe ga watu akaman pakarende hulani islam ngani mogobe ya Allah go hulani maga mogobe anin kama ke mogoyedi ani mikenda ngasa na to ke mogodi akaman law sigini Allah bayina wontu agundi dinan da har serebe yimme agati iqalle ni ken qalle mo kan qaida hosudi ke sawati islami sagal himbe gan gabidi kenni kobe suro moye golli kunni inda me sori kobendi gaga nan do kobonda na awa laqen woni ganda kinyati akite nyime maso ay ondat no watur ni del koben kitini mani parce que sagandi kabe sere wono yo gagandi ni yo kobondi ni ko sirna hubure watu ma kharangan wa ko ni mo be koben santa bu shartini ki iranda ko ni ngon modi da anga yini kamana yake mo ya o so lagade saligi farda nu ngai sunna nu ngai mustahabu nu ngai amma kurhu nu ngono himbe ga bonni ni wono anga ta ko na kamesere hay wallagri na surondi mi anga ne turndi saligi farda ni mani mi inta haqqatu asna ni mani mi inta haqqatu khangara mustahabunga inta haqqatu mi me go salim boni na ngani ni watu wala gen nasrondi ikundan ke hakarla ma kempo holla ge enta sor ke sere sun takwana ngari sagandi mangande ko bin kiten sutu o sugo sallini o kanta sallim fardando sunnanda mustahabunda makruhundu o su sallenta sana ke sawa sunna dungonu moyidan ge hakarla hidakarla salla nango sallini na surondi hara ganda sunnando fardanto bakamedi laga nango lagini na surondi hara ganda sunnando fardanto bakamedi jagunda nango jagunga na surondi hara ganda kite mera batindi no komi to anamo asu sande ni ho ndai iga jongi himbe no kalli ko mo srenga kibda ken jongi ken wasorno ken jongi ndi dankana woni nda simay بسم الله وما كان هذا القرآن هذه القرآن أمانيا أن يفترى ننتي إواقت من دي ناني الله تكندادي أنقرا كندادي ولكن القرآن تصديق الذي أيوا كمان مبويا تصديق الذي هم تمندين دانا يعني بين يديه يمبنو غراكاني وتفصيل الكتاب هذا الله كتابي كينغالانغالان دانا يعني لو الله لو المحفوظ كيتو بيغا وادي تاو كيني يمتونوا كتاب اللغارينغا كبدا كونيا يا اكون دينغادي كينو قران لا ريب كي صبر سيكا سنتا قران ني من رب العالمين داغري تكون كما مكان كو خراكنتو دي الله فاري ما كوتي ينكولاندي دي awaram yalli makan kontinuya tu muhammad ila qur'ana ki kuti tangara قل an wodu ni dangani kebire ngan kunnalli ya hali sura nu tamiyasa kingana mi ya hari sura ban kingana mi bangini arabu nyi an kuni arabu ni ngara kuti nyon kolandi qur'ana kame adu sura nu tamiyun atu an kunu hari bani li hari bani وادعوا من anda konto qarayem mengri ada kata kungkilli alla kun taqigandari qariqri إن كنتم aganda ni tongunto ya nan dinda kudin ngulan yiri qaramekri agana hay بل allati awara كذبوا kafirin ku garan kudu ci honye لم يحيطوا iga ma gorun kadi ta tuwagunga ولما ياتهم adu تعبير awre mari yahina afacharin mari yahina كذب atikem كذب الذين yemmu ga garan kudu ذلك
kemo ko yadi makkan kon kane فانظر rasulullah ngen nam payndi كيف mo gombe كان عاقبة garantol الظالمين la garungo nyakinga harun kutandanu illa garun nyamani halaki atike hillani kita wa ke ko hinna tadi kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi sere bure aganta himbe to barado ken gare angel hon sutunu aywa wa ke muskila wono sere gabe wona aganta himbe to bani on ken gare ngen taketu ken Allah ken baka baati kida makan kon kita ahillandi hokka be wono ken tan tuirai bo qur'ana go himbe konni ko danginta qasu horinta allatu honu mallagarahi e angel lo to ko ina gen sutu honu konin den qur'ana ma kun honan bange sisa wala ma yati tawiluhu afa charim marhina bo qur'ana gon wajibi ngeni da annan sagaiti alla diga mingini awan to agundi o antan to agundi o anda wureto amma wureto kinya munda maka nga ku gilli yani kita wa sa wota di qur'an himbe go mun qur'ana mu kanam maka anga to anta to alla tin sagai an wo ke wureto anta ke wureto nga famu nta famu no alla gara ko banen ke sagai ka imar killa qiyadi bismillah Allah tike do kurmay de gilli ta hana kahirunu to wadiani kana kita in Allah wo kila gamno da maniya ma siya wote nan kita ambe gani yumatonga ma sike wote nan kita to qur'ana koni kibiringa aran to agundio awan famiyendio anda wureto amma wureto aga sabata koni to qur'ana yani kibiringa tin sakai anime بسم الله أولا يقولون مي كنت نياوا تراه تي أراكتي يمني قل أنغتني لغني فاتوا أغا يملي بسورة أها مثله وادعوا من استطعتم من دونه. أيوة ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ومنهم من أتهون ومكان كوني يؤمن به كمورني توني دو قرآن لنجي كوني برانتينو هون ونو الله فارق كمورني دوني ومنهم هون ويدغا لا يؤمن كنترني توني تي أبدا وربك جماني يلوي الله فارق أنكما أعلم ayan tuinta بالمفسدين. tibuno ni nanu awitu minu ganda ambo ne ngana ki hakkay wori to wula kan soran kan ngaki koda awa be sunta to ko ke mo buri da Allah fare kinna Allah fare mbutte mura bismillah إن كذبوا ya rasulullah ganda ngaran kutu فقل an wotuni dangane عملي nge gollun ngin dangane ولكم kana أمركم gollun ngada be su gollem baraja ngani nan kane an kun kafirun ku بريء an kun qura مما nan bari honga nge go ken wollini وأنا nge ma hawla min ga kabarin tengo gilli honga aw ken wollini ibrahim ومنهم من ati yemmu ngoydi يستمعون kun wotirin gandini katanga makayire honu woyri Allah fare wayan karan kan ne kitirin karamini أفأنت enka Allah fare yalli anke تسمع ثم Allah wo lungunte mugundini ولو كانوا hari lungunte ngandanya akere gandai lungunta turinte lungunte nakamo janga turinte kila an sehemu ko kibile yo kemmo gadi himbe ganda mugu agaman na hetai kibile nga kenga teliga koy lungunta turinte ngandai jamandi andan na hedi sehenga honda sehenga de hona sehemu kanai بسم الله ومنهم من ادي يم وكافر نني يوحينني كتانج معلمين يا فأنت انا كبكو ان يا غينكي من نغا دنگ سيرني ما كبكو دي يلي انكي تهدي الأمة الله هينغينتي يا غينوني ولو انا كانوا هو وري حرا غندانيا لا يبصرون نانتان تانغارنديني ايا غال من كرانتيني كيلو هو ولي وكبدا ما كم كو يدي منو يا غيغوانغا يغمان نهتان كاندايغا انا كوم سريا كرانتيا أنت هو اللي سبب التي
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أتقصا غني كبي الله فاري حقيقة ندي أو كمان دي هنجندي أو كمان دي لونغندي أي سلان ياكي أنترو كينا سلان ترو كنترو كينا سندمي بيجا وجي من نور كيني كينيا غندا هنجي أنتوني هنجندي كينيا غندا لونغو أنتوني لونغندي ما سلان قال لك أنترو كينا in Allah godina Allah fare maka suno isondo mum bono deni sondo menga bono bane sondo ngumenta sorno de akinya tiyan konturunga aga suro haten susuro arno sondo musurondi aga bono haten su bono bismillah ومنهم من adi yammo kafirunni ينظر kungo hayndini إليك أفأنت inna Allah ati Allah ta'ala لا يظلم الناس ama nyaga serun tonyana harbaniya ولكن nga serunga iya antume ngundini iduya de wa yawma ya rasulullah yanginna kotan simma waga komun kapamiya كأن لم يلبثوا annati koy ima wucuduna do kaburundi maganta wakati bane illiki nga wakati bane lagara kota komunga nagri iga kanu do butun kutudo de webe walli a kaburun wuce ido duna wuce gara himbe nyangu tini mahar bane se mungu nga nda koro atu kanu nga nda koro awo sire mungu ran kutu kini kanyan kampanga de Allah walla gara ko tan kunni oda kunni mo wonuri na kanu yem misali oda akena yiwi bire nyuna wod na ko tanga awo lentu na ngi tan Qur'an de bismillah قد خسر الذين يتعارفون adin la gara ko danga aw kairu ngomme tunu ido mena ga womme tunu de inda wundi wakati nyuwe kanne ngo koton wakati nyuwe ka wo samami be la gara ko da ko tabani ani de aywa ka Allah to yi ad asuka humante aw ko tan karage wujunu sine ya sawar Allah wo hinu kunyadi an wotini aywa yo me girni ay nda me girni de wakati suri mo ana wakati ya konoda bire nyugo wadi wo metunu bire nyugo wadi wo samami bismillah قد خسر الذين abadi yammun kasara kunga garangudu ta Allah gemalle magunga de sebe ga tinga na karanta wundini ngam perde sa ati ko kamanum manya kanda yammu ya de وإما silama on ta sorna bada manga tongondi uganda karawo wundini ya rasulullah inda ngarindi ko nyugo ya o gari bagabati kinga nanti wo yangan katini an ngarinta o kede ayu gonda nyanjondi fadaka kenni kinga أو نتوفى mondan kama illa yime na nya manya فما anna to ni sagira ana kato ko ide kem balle Allah taala Allah ni yinga nanga ko magandini awo kengolli ana anjudi Allah fare kinyeni agam ya anjudi mega awu nyana de la magasuno ورسول anna to harewo كل أمة wada kin kai kata jama sugono haren likatiya kuma an gani mobe kai jama haren su فإذا جاء رسولهم فإذا جاء رسولهم birambe haren gandariya هدي ina kiti haren do ayo haren mamponun nawa titlimun ta uwa haren gandari iga nati gareni Allah na kiti aha na yangan kata yelliti ana haren tongundu yomun kisindi ana kukari ke sabra adi awa halaki honu ko لا يظلمون imi tonya de ويقولون an anda ki ko makan ko ndey wutinanda متى kambirini هذا o الوعد ko hana kalle nyinanga o ka o ko baranginga o di tonguhi indi o kalle ngatin koda o wati be Allah go wori na koda إن كنتم aganda islam tun dona karo kalle patin koda
قل angotini dangani لا أملك ضرا toran maranden tanke dangani o nyimme dangani na nyonto de ولا نفعا na ham maranden timma nga wa futunu إلا ما ngad na hado tora be شاء alla الله ganda ken kaninda kenya onyana kebira yangan kate awati mbali alla ganda himbe gonda kenya toran tinke maga nga nyonto no bakadu na hantim maga nga wa futunu alla ganda himbe kan torai kinya nin kitana anna himbe kanu awan hay kan yin kitana bismillah أجل annatu awa atibire لكل أمة awa jama sudangani wucintinde wono akida kinga dakki na yamma tongoni Allah wan palaki إذا جاء أجلهم ya kebe halakin satin nari فلا يستأخرون intari inti duguni ne baka kemma sahabane ولا inti يستقدمون kandana kamai me sahabane ko sudi wakati kinkida anyana kambe o kallem pakatin kora akida wakati ngena honsi himbe wakati ne ke Allah ma honta kapai honta bakai qul ya rasulullah ngoti dangani أرأيتم qarin khibari إن أتاكم عذابه an ngoti na anyana kambira anyana kambiri anda wakati ndo ana mun yana wala nga kana tudni kin yalli yang ngati ngandara gai بياتا urondi أو نهارا mari kiyendi ماذا timmaninni يستعجل المجرمون awa hillaka panu kugo khorotini منه tikenga i khorti menni mani andari urondi andari kiyendi kun khortini mani ikullo manyana gem ginde an hoga magana gemu tay annati ngamu nanari wakatin tu anda kinyo ken dabarni kira kuni huwai atu indenda atu imbali kanduro amaganya andanya sintanda dabarin tanda hakrente an kanna kenna maganya anda tirnin jalli kinya na kampakati bismillah آمنتم kebringa yalli an kun dugundi kem palle awanna gamundi aga tongundi ti anna gamundi Allah wal majangan katenga ثم إذا ما awa birambe aganya anya halle nango sakai kenda sirena hanade akhartum summa amantum bihi idha waqa an kuntu halle agama sakai anya halle wagati biani agati yaho tonguni ikenna hasurno parce que digamen tawara kene maken bane akaranta gimme ho hondano mandanya wakati ke betro aganti ja tonguni ni ja oro du tonya ekene mun sorno bo hoy go qawno angana kenya antanya na kindi kenya dabari bismillah آلا ila de kebirenga si sa na ngun to gondi wakati nga لقد كنتم an kun kanyi agani ga koroti anya inga de an ken sai ari halle kebirenga kinna hanallo irna sagan tarondi bane ari halle ani anga sai bismillah ثم kem balle inati yamun dangani kunga tunyangundi an kun nantimi dumai nyanga ngatenga هل تجزون يلي انت ابراهيم وسيا الا بما ما غندته ني اغنيا اغو كنغولني ويستمعون يا رسول الله وانترني أحق هو يلي لا غرا كوتا بيانغا واكونيو annan sobenyewa nan to ganda kara o wundini annan sobenyewa qul an wodni dangani qarin jidu ko tungende وربي kona tin kamanga إنه la gara kota biyanga wakonni tungunyi mi mani de وما أنتم wa nga kunni na hayqa an kum manya la gara kota nga معجزين ta ko Allah kanya na de nan da andanya ni nge jodi ngummuku ay tungunya ni de wanna to kan tanya nan palle de bismillah ولو أنما wa nga kunni kanan kai an la gara kota nga ho su لكل نفس aga nyonki yonki da ظلمت andani nyonki kenya kahiringa في الأرض aga munyendi na brei
لافتدت nanti a worigine na maganga se awa kinni ni du maganga sata ki kota ngun kana konna andani amma sagaya kota ngana ki munyendi na gulen su ganda yang kalle inda worigine urumpoi on dugina kinni alla na ngara tay ken tange maga alla handa urumpoi ngun kana konna nda kebrenga anta alla kanyana tlam ontanga kibrenga mamani kibrenga tongondi ti alla bayna wa mbiga kanda annan sagai sare de go hinga tuna yangan kate lagara yangan kate asuhangure alla nda waten ko na ganda sare ko ni de bismillah wa asarru nadama atikin ko danga kahirinu iwonni misungundana لما birangbe ya yangan kate ngari yaginga nimisi sa manni ngama tongondi وقضي لهم kinga nyini islamillah ndongari kungo nema bedi kungo khairi bedi woni misiri وقضي alla kiti do menaga بالقسط itlemun tagunga وهم ikunga لا يظلمون indi tonyana de بسم الله ألا نعم تونيني إن لله ما قنصو الله دغني على كمنني ولا ادغمويندي اصامره اتغو اكومي ألا نعم تونيني إن وعد الله تعالى ينanga to ganda kar o wundini makanko karatu tonyande ولكن ngaserum bogaben amaka la ya'lamuna imaketum هو الله تعالى يحيي akim makuto ayang ngarindini ويميت aw karindini وترجعون aw sagene إليه katay parce que ago karindini ago ngarindini anda akari awa ngarindi la khara kiya khama suka kendi ya ayuhan nas ya makango قد جاءت abati wajundil li ankunga ربكم ngira kamanga ke murin qur'ana agri alla yayi وشفاء ado saharil li ayna ngira kamanga لما aw ho sahandini صدور himbe ga wo an sondo mendi وهدى kande mbay gari aga kamanga ورحمة rahinne mbay ga green ali للمؤمنين nga ke suna koda himbe nu ga tongondi tayde bismillah قل ya rasulullah yangin nanti فليفرحوا kebrenga aywa inyagali بفضل ke الله allah fasawnta ko ken islam ko nga وبرحمته inyagali ti ahinna nga ken qur'ana فبذلك kebrenga ti islam ko ndo qur'ana فليفرحوا inyagali de هو kebrenga na nyagali islam ko ndo qur'ana خير kinyam pasamunta dina honga يجمعون yo ken kapami dawal makkan ko ang masa qur'ana awa qur'ana ka negam no wajunde nyani sahare nyani kande nyani hinne nyani koda lil mu'minin anga sahay koni to ngoni tay aw ko so qur'an ni sahare ni honda kinga o sondo mindi sondo men ngaten su al hisiya minha
والمعنوية يغران اللي نتي أرمانا نتي قرآن واسو جارنا أغاو صندومين دي صندومين يعني حتين نقصو أنقو دانزلين تنغا كين سارين من القرآن كين ولين قيل ما كني حتين نقو كتنغا قرآن نسهري أغر حتين كو باني كبيرنا يا كتنغا pasal aku nanti nyawa di ciang konturu ni go hatendi anda suruh haten suruh anda bono haten bono tikene sondo be kebira ken saharenga wadi kebira kille makini haten kutenga wate mondo be go sondo me nayi woni maniya nan ne wuta ga honuma na taga honum pasida na taga honum koni wa aqida buru alla bangi harum bangi keblenga kuni sondo men ngatu wati hukunto dundura won wati bangante woni ken okrenga ma ken ni gal sondo ngate mo hulaniya sondo ngate woro kundi minu ya qur'ana angana wajin dun teringa na kawan dun teringa keblenga dundura ko kendi tana wa kun saharunga di ni kita ke mo gaban ngani aw wati ni me jarana yagaran ngallin ngate aw ke ni me jarana inna halle aya kununa ti qur'an alla to da islamin kan yagali islamahu agan yagali ti qur'ana ya yagali ti islamahu do qur'ana ya ati ken khairingi am pasu hohosu ago ken kapame dunadi ado lagara kebla na nyagali ti islam magunga ado islam magun pinunga ken su ka monte worno ide ho goni nyagali ti islam magunga ho goni nyagali ti islam magun pinunga ken su asorno ide بسم الله قل يا رسول الله أنجن ندين أرأيتم أرين كباري ما مني أنزل الله الله غركن تغا لكم أن كندغني من رزقه قل ورجغيا فجعلتم حراما أغره دغانتيا منه الله تغندني وحلالا أغره حرام دنيا دي أغره دغانتيا دي قرين كباري الله را تغا ناكينا غي أغره دغاندي أغره حرام دي قل يا رسول الله موتني دغاني يالي الله تعالى ايان دغي ان كون دغاني وا اغنا حلال فرامندي نا حرام دغاندي أم تفترون ما انا غارينيا كودونو نا سو والله andani anda garinya sawallai na halalin faramun na haramin falalindi wa ma dhannu alladhina man yammun bakarlanga iga garin kudunu na sawallai kuma siman na dugonta kinde ala gara kota إن الله ima ken simade Allah taala ذو فضل fasangon tawon tunganyeni is awasurun kamma kinya sabuna ga widuku na neman di kamma idi kafirago idi fasikago ولكن أكثر ngaserum bagabunga intan neman ku fanande وما تكون ya rasulullah yang kentanyana في شأن Allah hiyo hidi إلا كنا ma شهودا oganya shedanunga awakem poya وما تتلو Allah faran bane besu antanyana anga karana منه gilli hinjane gaya قرآن gilli karampo ya كنا شهودا maganta oganya shedanga an karanginga وما تعملون an kunyi min da hawo gollini gilli golle ya إلا كنا mo ko شهودا tunganga nya shedanunga عليكم aga kamma إذ gilli birambe تفيدون aga urigene فيه golle kedi anga wanga niena anga keten sawni anga jopana
وما يعظم كبرنا أنادو أو هن سنتا أو لا تنو عن ربك بكا أنك من تواغنا من مثقال أغا ذرة لغم ومو هرا غندanya زرباني ميا في الأرض أغا منينيوا ولا في ما السماء كمنيوا ولا أصغر فهمبي غلغندا دينا زرباني ولا أكبر فهمبي غنقوري إلا في كتاب mangani asu sahandedi مبين abanganteni anye inkani kini Allah wala hatangantenga asu ألا anga himbe jopana anga wa no gondi akhir lallanga asu naam tongnyani إن أولياء الله anga ketu kome kinna antun al muraqaba nandi Allah ni raqibu mon yo koni Allah ko masrungul lengeni o su on qabananya o ke aya ya wan karam ni kinga an Allah wada mbatte anga wonno kono ko anga ho ho nyana kebira annandu tangide nandu sege sege sarumi go wono inna ugunu hilikta na yi jubandi kuturu ma ga nattaw yo gajen tawundi nda kamera keri nda kamol lo kedi nda kamus kinya kundu kebire ato ke hakay ya bugun na jate yawo anda hun kinga wosimin a kame ki wa ndi ke ken kame nda kello mina migra wari manda kontari me wosimin migra wari bakyan al muraqaba wurondi aywa an na gaten tawndi so ba kinga girinti mo kido kanyana kata sunyana wal makira ko kumani nga jopana ke hakrande suwo iduk tan sawon kun anduna ngolle an kitaye an hanga wadi mambu ninga wadi besu ko ta so nga nyena ko inda nga nyena kaso ndanga nyena sine ndanga nyena anga kite mama kite on inventaire nda wadi andu Allah na kan kadi al muraqaba anna ko na kanya dabari ko tasu angana sago annan simmi ille kara ngira mani Allah da agari ngara himbe ni sallu ku karagi isuri magawa isharta nun timewa koni masare tonya koni sare hakentinga ngati himbe li qallel galengi koni nda kitana kine inga ma kine o gem kamodi anandu warayu kendi andu Allah naga anda nyime naga andu komun naga himbe ndega suro anna Allah tiga himbe gara sondi annahu kawken sabuya himbe ndega bono annan kanu ken wuri annan tubi himbe gara bono ndi annan la tuke ken muraqabat anga wani me kallen nyana mo wede Allah kallen yan ko to ke anna to angol legen wondi hon tanyana Allah halli anda wasu yana awasu kalama hon tamu kai kibra angu kanna Allah kendi ando Allah guliya lima gondi ando ko mun guliya lima gondi anda nyime guliya lima gondi aya ke awu kharam ni kini besu mali du seren kinga anna ko na ken dabari ko men ande kundu ngawara mo bakaro abu rasre atna nondi al munasaba qur'an ayon ni munasaba ni himbe do himbe ganda dambe bane bo kome ganda ke famu ke birenga mu'mina gon no goni en ke partiskan ngorni al ihsan ihsanu bo ke martaba ni way wala ko ke da bil munasaba kome ganda ke famu mani nyana on ngena Allah walina Allah walin kanin mani na hane in awrni ke aya koda na tokkiki بسم الله على نعم تغني أن دعا الله تعالى ولننا كانوا يمنيا الله ولنن كما الله ولنن منيا إذا وصلنا لارا الله ولنن كوي كني يمني إيوت إذا تغني أدي غنيا كان الله كني الله ولنن ولنتانو ما كانت الله كنا الله ولنن منيا الله كنا كني الله كنا Allah kana nan kana gamanya Allah walinga kunya na Allah walinga Allah kan ni mani na ya mari yin dabari an seko
na hatayin sutono kiyeni horoba allan kan kere keren ton kalle ngono kere keren ton kalle ngono ko dum ken kon nan danki ga jopene ke ko na hina kebira kiyani alla wala nunga alla de ko waran kon qur'ana de ke shaytan wala nungono alla wala nungono nga alla wala wonni koy mu'mina a siramu ngana islaminga kenna nya mu'mina nga mu'mina wonno woni wala gunya me wala on tana kamo kanu yattaqu allah kan ina kin sirenga ya ko ni wala won hilal wahabiyya ngono adu kasabiyya ngono allah da kinanga kinni bil jazb na futu bakka kutayni amma khidiman denya kemono na wutu baka longu talam do mena di mundo mena na nya woli amma golle ya wuce kemono aw kete na kana ti khidima ndenga na Allah khidima himbe ga na tinto iki Allah sibire bane iwo tinto no kata kamanenga sogonye bane anganda tinte mundu katik Allah sogonye bane iwo tinto na kamanenga kogo bane anganda terekatik Allah iwo wurnu katanga angandi hinko andudi iwan pinkono idudi angandi hinko jamadi iwan pinkono jamadi jamabe kam pun an jamageya an surontai an pasai ik komenganda tinti ke ya iwan kanu igandan kanu iwan kitenga iwan nyarenga iwan taronga iwan tanga iwan nenenga angani himbe munde magay wanyana kewda ngabati sire aw siringa Allah waliga wala wongeni andan pinsu be sindi Allah ka be siam ponsu kini woli Allah wolin ta mo jeni mani ida Allah farentir nige ati Allah woli ati serwani agandi waribane aga Allah hinkonni agandi waribane awasimin Allah kun kamanu kunni Allah woli kina ta mojana tuwanu ti manna kenyana parce que Allah tuwa noro be muguntenga wi sondo mundi kenyam bangini iselan kama Allah wasin Qur'ana di simahum fi wujuhihim min asar sujud ki aya gundonya bangini kama ije ko mosurun tag mancengo baka iya galla kuma na sabunya sujudi embate kibra ken gundonya bangini kama Allah kuma khoren go nyino Abu Bakar al-Asam ati Allah wallu ngeni serubenu Allah be si ikanda yenga i meqabbe ti kuma gankarum pakenga Allah da iwo kuma kellikata Allah wagya zawni Allah walnum wo kemo godi iga ngarindi yagenna Allah lani iga mbugundi itorna Allah ayanu ngedi iga ndasehe ina Allah yati kana kebirenga Allah walim maankuto aw kemo yadi aganda nyogo bane anyogo so yana Allah batini agandi dura koto himbe ga wanya sabu ina tintondi Allah akmani du koto kenyedi ahatin takallabaka Allah hingonnendi Allah tananta sondo mendi ko wodi o kwani Allah wallum ba ko no ko me kana yake mo wodi Allah kana o be sinande manen Allah wonyana ngidan danan ko mi ayanda ko be Allahu waliyul ladina amanu ibn Malik wa kunni al-Ash'ari ati dengi Allah farendi Allah farendi kanen to ati komun go Allah maga ande munyimmu he shahidun buruhe
nga annabi ñimmun do shahidun buro iwo innatana na sabunya ittinto mogo ado taxura sirebi allah gara kini ala gara kota kunga natana ina kemme kita agara ke koni jamanta tenga badiyange ñugo wono agiri magorni tusi i khurungon kamma allah fare njondi ati allah fare on da dangini ke kundude la gara kota sirenyi wono annabi ñimme he ki fare he ki farnu annabi ñimme wonda tanadi agirna taw allah fare wona nan tusi ati allah fare kun wani serebe kun koda bas ogo himbe tu annabi ñimme ndo ki faru kunyan koto do si la gara kota allah tin dolle ma gonde nange begara himbe go sisa kun wani himbe yi koda ali ora nyagali ento allah fare nyagal lakende bas allah sallallahu alaihi wasallam aga nan nyagali aw tuna yagal lakende anga hokoni himbe gani sababanga an han korengani anga tunadi ati kun kamanu ati komo ani gil allah komunga intadde bibane sumbudo qatintido mena ga igo ken sonni dunan pintido mena ga igo me kanunu ken sabuda ina me kanunu mon sabura allah jatin sabuda kebirenga allah subhanahu wa ta'ala won noro walle ya allah kunga la gara koda ina lu'ulu min barin dabarida hinnayin tunkan jondi ken sabuda sirungo kanna inta kanna sirungo butungo kutun la gara koda yi butanta kutun kaza umar wa ko ne khatab reme adi ala sallam adi ige komun wono annabi nyummu he qifaru he shahidun buru he galla gara kota kuwi qalle me natana umaru ti alla fare ango kum mo ko no dawa ati naam ati serwani ra me kan alla jatin sabuda sumpu he qati he na gure he iwa kinni me wallahi la gara kota iya alla ku noro duro iwo noro kamma inta kanna surunganda kanu inta sono surunganda sunu dibda allah farinda aya ke khara tanya ganda dallinga allah tilagara kota ike walinu inta kanna inta sunono amati annabi nyimu amati qifar annabi nyimu he qifaru he allah sallallahu awotini hadise sinne nyugudi hadise kudusi nyeni kin allah faringa ati allah ti akanta qur'ana di kin hadise sukka mulakinga allah farinti allah ti ike walinu ngani himbe ikomundi bo kenya ni himbe no aywa indi ke allah hinko iwi hinkonni angandi ka hinko angu allah hinkonni ati kunyini ke walinu kebrenga allah walinu angana sagiyananti wono kebe allah hay gari ma tun kanda allah faren pe gari ma tun kanda allah gara kota kami ya kabanya ni a hay gara ko nan dikkan yenti kam iwo mimbarin da bari ni da hinne tun kan jondi jamangu kana inta kana jaman butungu kutini inta butu kutini atakumanju hilli koniya untakumanjo on wata anta bangene sere kamade ay on tasre jakini alla kama alla faso on tagol lake angu ntenni be sornadi ngasikan dadi kharlemu ngono kuno kasongo jana kharlemu kimba kuto tongu tengi kama anda akenya kame yugoni no kubane inta dibe inta qabilai inta bugurai sumpunti kapame qatinti kapame naburen pinti do menaka igawa kapame igawa kinni me igawo aqwono me man sabura ruhullah yo kapame alla jatinya sabura ke bangu do tongontengo karlem serta ganda yadi karlem ngol wadi bade ahillandi kharamugo nun ka wali awa ken koyni allah farinti allah ti ike wali ikomundi kiyeni ikomu benu angandi wari
an wo simmin Allah an na simmi Allah an wo simmin ya manga ni wari an wo Allah hin konni an ni khana hi konni an wo Allah hin konni ati kenni ke wali kalle mu wa ikhra mu khano ke modi kalle mu wala nga sabati yo me kapame Allah jadin sabuda karamonu nga wala un sabati karamonu ku hinga na ko bane in Allah hin konni ta mo jabane ndi an ni wari hillandinti an ni hiko aw ke modi iya nga ne sa yakra mu ni bane la ilaha illallah yan konni ko nda ko kembal inde karamonu hin konni ni masalan ko ni khibarun ko la ilaha illallah yan konni inda qasida ni ko konni karamonu hinga di Allah to yan konni inna Allah to konni ini karamonu hin ko konni kenni inda hinko Allah wo hin konni Allah ganda hinko ikana hin konni adi ma ko to bane ndi Allah ko mu be ganinge walinga anya nga ne sagiya bane an Allah hin konni yana anya nga ne sagiya bane an musimin Allah sikanta de karamonu kunu angari wari bane Allah fiya nya kana no gondi ngari wari bane ibrahim kini khair khorini Allah kana sirbe gum ndey am ho to kanda am ho to kanda o kibringa as ma kudo sire ngada wuran kamma andu qoto annan to kunu ngade kara lemu mi nyiranu aga wudi himbe kanne ma Allah hin konni Allah mpi ruhullah imanya huwa kempalle Allah hin koniranu imanya huwa kempalle maganya magan sehni rai imanya me boto burudi dingirai imanya me tarono ro dingirai imanya sagai imanya nagure mbi dingirai tungunye na honso kri tungunga keni wajibi Allah ma hoyilla hina manyi me ganda yille inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah tigo kamen kunu na hisabu nga inta ku yake yilla na maganda nyi me ganda ndu yilla de anga nandu ma an kutu yilla na nya hota nai an wona hota nai de Allah arno gum de soba sirema Allah wolinu koni masire kasarante siremi qanu masire taqinte بسم الله اللهم البشرى أدين يغلي الله وينوندا في الحياة نارين تاغني وكين دي بيغني إن كان يغلي كين يغني منيا الله كشف نيادا نبانغي نيادا نهيم غنتون تيندي نهيم غنتون كويه نهيم غنتون كويه يغران نغلندي أدو قنقوندي أدو سندومين نغلندي هذا بشرى Allah wali Allah ko nyana awa tundin himontenga yagara ngallendi ado konkondi ado na wara sondo men lahumul bushra fi dunya dunadi beswa kanun lahumul bushra fi dunya beswa to walingen konni lahumul bushra fi dunya anda Allah nyaga himbe dunadi Allah wa nyana da parce que anga jonko Allah nandu kine bane Allah tanga ndakenya tan hinto ke maga himi imbi ato Allah ma abono ndabono ko ko arawa simuna lengi ta bono on ta bono hay Allah ganda wunkino ko mani halle wayna besu jondi anta bono wa fil akhirati aro nyagali mu Allah wolinu la garaka لا تبديل ati harawun denta لكلمات Allah الله kiliman agara kebe ko walnu khabarinde anta haraginde andailin abadan aw nyana ke modi ذلك ati ke ho koninde ke tigi tigi ki ani takenga العظيم ko ken qorengani
kebira simpai birampai andu tangi nandu korosi na ampi suge mundi Allah yi kebira nga Allah kanu ampi suri gana ampi ngoto kama agar lahidu wekina wati mandinde bismillah ولا يحزنك قولهم بسم الله ولا يحزنك قولهم يا رسول الله كبرنا إسهن مغان سنون نساء يقول لنا تنبتي هاري كنا مغان سنون دي إن العزة الناتو أيوا درون تاقوا الله يا لغني أكسسسو على كنا 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 تنبتي عن هاري وانا هو أجا الله تعالى السميع أياني هونسو مكاننا العليم أياني هونسو تواننا أسو كنا وان دي مني كما sesuga ndan koni Allah fare Allah wande mana kama inne himbe kana dar bani nanga wa hakaza yuqalu li kulli man salaka tariqata sayyid al mursalin wa amila bi muqtadaha wa ta'arrada lahu al-husan bil izai fa yuqalu lahu la yuhzinka qawluhum wa aybuhum wa hasadahum لأن العزة مملوكة وتابعة لله يؤتيه لمن أراد kiya konni sire suda angaru Allah farin killendi tora ndarumo yo ballin yo sikankane hasidu no sikankane wotini kenga manda maka suno ille buke i hasida buke anta harbani nyananga daron taunni Allah hoyi awakini komebe agra Allah muru kenda fala tanza'j minhum wala taltafit lahum maga nyogo ida maga palle hayya na komen to Allah bate anime amo tangay no gondi bismillah ala na'am tungni anna to honsu Allah dangani kamunni ado honsu ado nyindi akome amarahu atakahu kibrenga to do ki Allah bate وما يتبع الذين يمون داوه بطنو إيقاكم بطنو قل الله تناي كفلم يا يتبعون كبرين إن داوه بطنو الله تنا بطنو يغني ما غانتا إنا جيكي بانيا ننتاو نحصروني لا أدنغنا ونتي مغادي وإنهم أدهلا كفان منيا ما غانتا إيقارنا بانيا هو الذي أدي كبرين aga sabatanda nanti kamundu min Allah hoyi kebirenga kamundu nyen kama kebirenga kinya batu anna bani na hon suna kamundu nyen di kebirenga hogan asu tagana ngani kebiya kinya hona sui asuna ya komi asuna ya marandane na kenta na batu kamane kin hagarati mambala kunyi bismillah adi Allah yani kamaninga ara urun yang angkundangani ko sabura agan yagara sigi uronni kiyen taga dangani nakinya ang howali inna la'ayati ke higabe ko digamudi seru dangani ngwa kuna takaside urondi taga yagara sigi kendi annan tumi annan sabati kiyendi anyaga hoyi kemurni anya ga hoyi anya ga hoyi kina tawon kunu ga bitin tadi anya ga hoyi kore be gono anta gore to kana kemurni kiyenni gulinya wakati ni kiyendi anya ga hoyi kino hoyi gonya kiyenni man sa kore be ga kinanga ane man tuyenni honya uronni bitenga di diga tobe ara kiyen kina nganya ga ho ikembira nga honya
ko nyambala ko makon sirra bismillah إن الآيات anna tukai gabe ko komponu ni siru dangani yasmauna kun wa mukunan takasi قالوا yahudiyan don nasara arhim benugati malikan allah remenga iti qari diga medi اتخذ الله ولدا allah ra lemme tigide سبحانه allah ji senagu allah da lembida de هو basa allah الغني atogonyeni ti karinte karinte lemmin da allah hinaya taga holla hini lemmenga imbe togoni karinte kemira hogani lahi hoy angana ken khirikatai amma toge manan famude kinya sabun o batiye allah hintai o kutaye anta toro baski karinte angara karinte famu bane anta hogani lahi hoy anta ken damini kata allah hon su gabi ngama ma anta wasi asuni nyama ngi min ta kilo nta ho hoy kadi asun ta ho mara hon ko me bismillah lahu ma hunzu alla dangani aga kamunni ar hunzu aga munyindi إن من سلطان amanya dalle gawo an kun dangani tike digami de alla remago kin dallinta akuna nasuma atille me ngama أتقولون ما an kunna hoa kunni na sau allai a ganta himbetu digambane ne ara ko ti allah yimme ganta himbetu ti kenguno kenni kapalle ma an kun dikengai an kun be kun nemi allah ma an kun takintu ma hoko an ganta himbetu na hoko an ganta himbetu hakare yimi hakarante ana kammo kini nan kiti ti an pakarenga bismillah ya rasulullah yankin nanti dangani إن الذين adi honu benu يفترون kunga o gare en kutunu على na الله sawallahu ta'ala لا يفلحون e kunga manun dawla lingin taunu de angati garen saw allah limmi wa maga hillandi way mati kunna to amati amma bugen kama antu koni galama jigi bismillah متاع kun kama nun kallen koni daga mera kinniya الدنيا dunadi yani anta kenga bunu mo mo lagara kintarnu andan dunan hanna kadi kunta bana allah ma ثم duna dangi halle مرجعهم isa ga dingiranga aw katta ko tunga ko lagara ثم kem palle koni temunni yanga matayenga kem potenga ni kallem palle بما kon sabu dangani kanu iganya igo ken kafiraunu do islam maga yage bugudo kahirin nemo nemai allah haygara kanda abune nganya mo mo antarnu aro duna khairin naga allah ni dugulla gara bismillah وذل نبع نوح ya rasulullah angenna nuhin janin qaram makkan kun kamma إذ birenyani قال allah subhanahu wa ta'ala birambe agara kahirnu lahalan ko quraish makka ay gani mo burbe kamma allah gari waju mo be allah faren nin kamma ahaya jopana annabi mun hana kibaren ko idi yumaton na allah faren do islaminum butamura anya tagasido wajun de kahirnu qada ina kan kimme ma kita ati biren simma قال no gati isrun dangani ati ya anseru إن كان nge wuciye ñagandanye aga koro عليكم aga kamma وتذكرون adi ngajunde ñaga koto aga kamma آيات ti allah ayanunga فتوكل ngeyin pinungini allahu taala وأجمعوا ka kahu aga أمركم hiburenga aga nasu dabari ada وشركاء aga korinun sun summa la yakunu umma kem balle suture yemmaganya عليكم aga kamma ta aga hinunga de kamaga mudinga de kana bangande kuren kamma kamaga ñaga mundunde ngote buruye aga daga koru akuma min anda nyinge wajunde nyang koto aga kamma ari ngara wugle be kita kenya kama lunga kada kibida karabuno ndi mo be gana lunga kada summa fudu ilayya kem palle kadun kar katinga ولا تنذرون kama harin duguni de fale so bali bikum ngin ta ga jatane imi kin allah diga yam tampanga nu da kiya ko ni sirda
bismillah فإن توليتم aga nda halla koy wajin de ya ngi ma kunyaga muso inde mutemmati khara gode kininga إن أجري ngenu musonga إلا على kemma الله ya maga allah maga وأمرت idin ngenu ya mari tingenya gel islam ni ngoya فكذبوا nu surunda garan kutu فنجيناه wala gara kisindini ومن ado yemmu beno kunga to wonni gabay ni kisiyen sabullo hurendi وجعلناهم wala nuhu di serunya kunya sogadunga وأغرقنا wada yemmu suttu min de jinni iga garan kutu to ko ayanunga فانظر ya rasulullah yange nampayni mogombe كان عاقبة gungondi yemmu kula garunga nyakinga anyamani halaki e kinda o kemmo godi ambu temura wodi kwanya sogodunga tan segesere matanyere do hillo iga yanka kasutu miya jinkama watenyu gori qari sukara anda bu nuhu le gusiki kundi yaku kunyanya sogodu kurumbanga ke sabore wodi nuhu ni habi hilandinga bes bu gulle ñu siku yadi su kin ka bako ki jama qore su nan de ko su bu yugo sikiyadi kin ni kay qore bismillah ثم dinnuhu halaki halle بعثنا رسلا ora hari gawqi من بعده nu surum halaki halle إلى قومهم kati surunga comme ibrahim comme hud comme salih وجاءوا isuru surunga ti dalli bangantunga وما كانوا masirum manya kudayin tongonni ti honga kallabu bihi iga garan kudu tikinga من قبل harulli en kane gani mogo bede harulli mi ila ba ke mogo ni de كذلك manna kenya ati ke mogo نتبع o ko berenini ya dan ton sondo mun kamma ke mogo yadi inta tongondini se suga dagaran kara harun torondendi harun kutandendi anga yada o wa sondo men bere anta tongondini bismillah ثم ati kumpari ka budangi halle موسى o kinni kata musa من بعده kusu halle وهارون adi akhi wa haruna kata fir'auna adi jamanga to ayanun kabiya فاستكبروا fir'auna di jamang kadi du qorondi كانوا fir'auna di iserunya seruya mujrimina nya junu yammuide ولما ati birambe جاءهم الحق tongari fir'auna di serunga nangiriyo ko allah iti tongunda إن هذا ke tongumanya سحر kini korotinye مبين abanganten قال kiani موسى kahirin su diga min ni kay kannun qoten su diga min ni kay annabi nyimun do qifarum mu'jiza ina di korotin ni Allah walinun karama ina di korotin ni an kana ni hakaranten su korotin do kutuba kame nur samta hinga nanya annabi nyimen ma qifarin ma kinna kiri tisri kanyaho andanya Allah ko musrim maga Allah qaram maga aw qilliti Allah ra darutai andanya sire tana maga sire be mi haminda Allah nka ke golle be a ko nanya aw sire nur samu ke bidenga kinya o qilli ti korote kinya o qilli o Allah ko na negi asidraj anyi Allah na sire be ni Allah ko menga Allah kananyen Allah ganda kai hibe bangandi ken kitini an woni ken korotenga na'am parce que harun do andu nyum ame be ga bangi kum mun kitindi de amme be ga nyino de ken kara kun kana kallen kiriti korote parce que qaida nyani ho gani mu'jiza ya harun do andu nyum da antanya na muhaliya kem minya daron tawo Allah ko masrunda harun konnu ngati ku kallenda ti korote woli nun kana konnu ngotuni kallenda ti korote ke ba togonu sikyan mu'jiza ngono karama ngono asihir ngono manni bakameri aga wuru himbe kitengama ken to nyo sakai konta Allah ko mosretu ar Allah ko burtu makameri be suwat
annabi nyim mun kallem pagati ke farun kallem pagati himbe go nyani kiten kamma an ga nyini i menu benu go no kunyi me wotni kedo ko kallen dabar i me akoni bismillah قال موسى موسى أتقولون للحق أن كنت تقول دعانيوا برامبي تقول غراغي ننتكين كورتيني أنا كينيا كوني كمبرا كيني كورتيني ولا يفلح الساحرون كبرنا كورتندان كوندا تقيك تنادي إنك غاريتا إنك تقين كتادي كبرا كينوا كوني أغاسي هندا غدو غاراندي كورتغمون يمتي فرعون دا فرعون برامبي أنغرا كوي أويا أكورتين غواد كوكيادي ogara himbe famu keti korotede kini allambi ati kenta surno aga batin li jamanda mu wara golle ke dabarna ira golle dabar gari aga sare himbe aywa tike bire nga onta andu ko gari parce que orango ngotara keti korote golle kindi otto ngondi ti Musa do Haruna kama har sa ke magri ti korte ni aywa Musa tida kedi korte ni korte ngandai korte dugumu ko takanti magade parce que angenda duna suka huma mena li ma takikta duna ngira takikta tin kallen ngira ngira kallen bi korte bismillah قالوا iti أجئتنا Musa allo yawa لتلفتنا kuda anna usa gandi halle baka homma وجدنا waro habarni ken kamma وتكون الكبير kebirenga jamani qoronta kunnanya andang gidara alli bin kinyewa misra munyendi وما نحن okumanya ogani tumundanu aga hilli dangani ki khani mulabasa yewon himminu ko na nyame surum pakarenga kena yuwi i hanga mundina iwa munda ina hanganya kita ombu omo khasendi kinyallida bismillah قال فرعون fir'auna ti qarin ائتوني kembirenga qaringa koroten dana besuya aga musa qatini koroten to gonde فلما bila keme جاء السحرة koroten danu ngari fir'auna قال لهم موسى musa ti dangani ألقوا ما inya halle nanti musa dangani imma an nulqi wa imma an tulqi wa imma an nakuna nahnu al-mulqin ila musa shawari am polo nan kalle ngara mono kallu ngara musa ti dangani alquma am kunna ngara an kunga musidin danu gona kai فلما bilambe ألقوا iga sirindi manundi kacunga قال oti موسى tanyere nyugome tingandani musa ti ما ati himbe جئتم an kungari tikenga السحر kenni korotenye إن الله allah taala سيبطله magara ken bonondi إن الله allah taala لا يصلح anta sorondini anna gamdi bonondi ndanu gollenga de an kundange golline bonondinya anta ke sorondini de ويحق الله الحق mo allah gara tongun sabati na bangani كلماته ti illa hido kasunga ولو كره har kenga المجرمون malunga kafirun nda ko man kummenu lenki فما آمن kebirenga golle nya ke mo wadi golle lumo musa yi ati ho ma tongondi لموسى musa dangani ma ganda jamatunane gilli annaka amni fir'auna sirul mununga على خوف kanu yesabu dangani gilli fir'auna وملئهم ado fir'auna jamanga أن يفتنهم magari fitina ni yanga kata وإن فرعون kinna maganu samude allah ti fir'auna لآل dum dare qore anyi aw misra jamanindi وإنه kempa mayde akawande nyi dui anna tu fir'auna لمن المسرفين dagaran kara yemmu nyani de allah ganda himbe mbagan kuto kundu kengo kundu de la'alin arti lamunga nan tiga kamma nan kuna kamma fir'auna antan ne wule an qora de an qori du maga uba dagaran kara yemma na to himbe nyana o kine makamba anti kutte to ko de kyani ga kanu nan ikana yemma katarno musa kilindi akan bani ati kini allah ke ta kan banga kahirin godo na kahirin a borin gabe nga ma adam be sun ganyi min allah a ken ko nana ma gabo de bismillah وقال موسى musati
يا قوم yansiru إن كنتم agandani aga tungunni ti Allah banina umma kebire nga kara hinum besindi Allah taala kamma agandani muslimina dukinnanu ya فقالوا iti Musa dangani okuro hinum kini Allah taala Allah begano qur'ana ngatini manga جعلنا Allah wanyagan annam mako kunya فتنة jarabiya yemundangani watungundi ونجنا anno kisinni tampinnayenga gille qonnun toranga alkafirina kungani fisiringalluya magonya jarabiye ida kemurene mani magi katandi oya inda katoye wa simani yawo tungun kamma kebirenga i jarabiye sabun buwo kudi duwawu nugono duwawu ni hillo ay ke duwawu ngabonta Musa sarunya duwawudi an gaba konniya maga o jarabitiya nga maga jarabitoyi an gaba walle Musa sarunya duwawudi basa konne nganda katanga moy wodi awa simane qalle buri kasren awa seren ka ganda afamu to buren srenni awa kebenga ana jarabu kebire o ganda katiya ina tunanti qalle ke srehe bo kebirenga intarido isamen jarabundi ina kande kiyan sawuni Musa abutin sumure hiyo higandari aw anna gamundi woni iglijime wala horon kam hiyo higandari garanta ko bangene hi ndari garanta ko bangene parce que asrun do woni nyiki har tabane sika mawradi ayanu kabisu bismillah وأوحينا وقنا فارنا غنيا كتنا بالله موسى أدي أخي هارون أن كياني بوعا بيوت أنا كم بتجدي أنا اللي سرندا مصر جمانني واجعلوا بيوتكم أنا كم بنيا قبلة أو سل دينغري وأقيموا أنا الصلاة سل تمن دينونا وبشر أنا المؤمنين يغلين دي أنك بالله مكون أنتي دي من دين ورني دي الجنة وقاهم بين ذكر كين كان كين كذا كنا فرعون ركبه سلنا ركبه إما قبون إما يوري جماعي التي موسى دا أكيد بيسون سلي كومبيني بيسون سلي كومبيني أن سلي ران كومبيني أن سلي أن أكيد ننتي هي ولا غرني خليك من كمان لازم يفهم ويتذكر وعده لإلي معقول ينسى لازم يجي جيت بامي شوفي شو صاير ليش هيك زعلانة بهاليوم الحلو بسم الله مع جوزك مان مو هيك لا ليك لا تقولي لا هلا صدق الله مولانا العظيم بفهم من حركة بلغ رسوله الكريم انه انت مو قدرانة تبقي ولا دقيقة أنا تمكو تسنكو وموسنكو أنا كندا أرجعنا كنوي نقصني بنا خيرك